Saungat ki khana ki lating shan na rilom jantia ha ka result Meghalaya Board of School Education ka bakanthop ya ka SSLC bat ka HSSLC ka balapan mana ha ka arpu South Tarek Jamang. Arngot na kini kidi ki belarong ha ka first 20 candidate ha ka result SSLC. Kini ki kanthop ya uda uni wan sajam balayo Sanspa Sanpon Rio Marks na ka Shangpung Presbyterian Higher Secondary School Shangpung. Uni ulawan haka kerdan ka bashipho kat baka hakiru chalam kalayo Sanspa Saupu Pramak na St. Mary's Magzerolo Girls High Secondary School Jowai kalawan haka kerdan ka bakhan real. Arnwood ki waypat ki de na HSSLC Arts bakanthop yu Frederick Werner Renklem ubalayo Sauspa Arpun Rio Mark na North Liberty Higher Secondary School Mukurdub Jowai but kamon kinjai Lin Singkon kabayo Sauspa Arpu Armarks na St. Dominic's Higher Secondary School Mokendeng. Good morning, principals, sisters, teachers, and all of you, my dear friends present here. So, my name is Haki Ruchalam, and I get in the 16th position in the top 20. Thank you so much for all your support, your wishes, and first of all, I'd like to thank God for help me throughout my life. And I believe that without hard work, I will never reach here. So, I thank to all the sisters, teachers, for all the teachings and the lessons that they have given us. And because without them, we will not reach anywhere more. So, my only message to all of you, my dear friends, is to keep working hard and never give up, even if many obstacles are there in your way. But believe in yourself and just trust in yourself that you will do it. Thank you. Thank you for making us all proud. And I invite the class teacher to give her the gift. Please give her a big round of applause. Once again, we really thank God for a great blessing to our school. And we also have, please listen, we also have the Maya who missed with just 1 mark to get in the top 20. Okay? And we got 10% pass in class 10. And class 12 also passed well, except the 2 students who could not make it. So once again, let us join our hands, thanking God for this good
Sang chap sang ublai wada reader semaru tinggal duk dangken duk hek kam jok le wadi ngai cai nang duk ni klip mat de kat kong gersal oya mem mu ya duk kat ni tang wa sang komen kam tele de madong pun krek rin ada hau pun krek tang wa tu krek kat kam te chi arkentai siแต่บุญงามตูไปYouTubeงามตูแต่ambekงามตูมันองเครก็และแต่หมดหันตัวอันตาและแต่ full concentration แต่หมดแต่องอีบุญและหมดเมมก้ามาได้เซลเป็นบงตาเครก็อันเรgitu kun taเครก็ตีแต่ full concentration แบบอระแต่เซชัวๆได้คุติบได้แต่ยูทีแต่โอเย็นดีไซน์ทัดเด่นแต่อีแหละโอบไลโอดังยูวาลตีช่วยๆงะแต่องเครก็จนfull concentration hala to chikenta lani arkenta te sevi le abhai no hikai mana betai gi kamjo le yegi kamang gi practical gi test gi mut yele ukne chwala do gi test hadu gi exam score kamte kamat hipoi gi to register hiwat for exam de krek for test de krek de kamte saya mut ambil lagi test de prepare am tu duduk gi notes duduk di ambil de thok di Google de kam tam di Google be thok de sa not di lai ledo tan jat hado kelas 2 de le Taiwan de shift na Jawai Public School de le Taiwan pas metrik de perkan na skor de kwa lah Jawai ton jan hanat jan husuk ngau la wan le de la hanat de la hanat de tes kita organi gersal od diaแต่ลงบากินน้ำไก่คิวดาเป็นชโลรุแคร์กอดงาคิวดางาแคร์กอดคิวยูตีงาคิวดูไว้เลยงาคำโจเลยอีฮิวเซมกิโลกิจอร์แต่คำตามอย่างกี่ใบกี่ปะคิวดาเองาอยู่MK mau cemur kami kinja notebook yo thak gi wa importance kam tuam ni kam jo le principal wada motivation lagi sengi kam tu MG por wa like mana free poru dan ada wan man skur te izin kelam i ki motivate ikna ikhat ha te dah ni nah sedang orang tu bawa tahu yo 84% man amro komen ada kata-kata untuk 84 moแต่มันนายกก็เรามาอย่างอ่ะแต่ขณะyang milis mah ke top 10แต่นางsedang mun bawa tahu reaching skit ang boy wada expect wana kini yungแต่ang yo am top dengan mau tahu wa em rujuk atau wa em ki perlu yang wa em na sing Dominic wa milis teman dapat yo tetap skit ingat hati pun man over excited comment ada kan biasa wa em comment hi teman man emotionally jak tapi dah high expectation sih dah berot deh. Kamu tahu comment mat, nak duduk comment ni. Expect orang mula waktu boy cakap mat ni tangwa em tu dia mau expect kadok kata boy top 10. Kamu na wasdang hi dah amat kising mabun kam dah ngakat tu man interest awak kibi curricular activities. dah himenta ki yang ki program manda em ki roi choir yang hachnong dah ki kam yang ke sen control himenta yo dekat em ki jing saya lai em bu ong to focus aduk hai record dah hab kam te man yo tu boy em ki bi hab focus ke kot uji ki le ha dekat dengan semennya ong to hab man hab himenta hai ki activities la dekat record yo em nalu benai March, April kamu tu kita benar benar kamu kerja untuk buat program. Tapi kemudian senang betul tu untuk buat rai bobian, terap buat kamu. Tapi mana hau benar June, July kamu tu, hau benar July am perselection ni, itu teman raman dah serius itu kamu kerja. Tapi itu tu MG program, M1 program high school benar August and pressure sih terabun kam tu laduna hagi kisni ki por bun kam ta duna hi ki por record tangwa kata la am bai record bai am kisni he thau wo am bai dam hi krek kisni ande we pat tepat hi lah record sa am revise pun lah tu pada class 5 pada class 12 wilayah ini class 5 kam class 5 kam kira second the class 6 second class 7 your first class 8 lay of first
The class 8 than yo man topper yo school le hingi. The class 9 the second. The class 10 yo 87.83%. The W2 the mun the lie the science. The apply science class 11. The trong class 12 or the janda. The siao man siao do review le bahad the science. The dong biang macam ni the pan school biang ini tu yo biang the man for class 12 the Umat le bahad biang sesi ni the man biang kamu cuai kat kamu siao the man biang the game biang le bahad kamu for man cuai 11 warap duna 11 untuk the science at man di le bahad cak kata plan yo pendap cakap bachelors the man di double the boy kau ye kraki competitive exam he Jadi mungkin kubur kuat PUI ke teman ki para kena skor yo bot ya benuk sampai. Wa kau au to wa tor de waro hab kre tor hab kakot hab kre hab himandai ki curricular activities the yo man broad he ke ben yang the way saya bila hab crutch tom kam jo nang tene ha asin bilang da ong to hard work pays off the hab kitch tom yo ye wa trang wa angod the way saya bila klam na malin wa habok pa inang kong try oblai lada man kan mo iri oblai te ye hi ru le ba te kam ka favorite bible quote yang ai na ka Chithi Paulus Chithi Kristan Filipi ang lenang ko so kat le ang ko ngala ek baro ha auto version bo dengan dekat dengan semen le kam te hi dewa kan mo baru baru oblai na kong te ye bo le ba kat ki kat am ki kam ko le pasti yo ye kurat ikanit teman dasnya man ha pergi tu trong class 12 mock test inam kam tu school tasnya to ro ki man ki basic la man dunna ha ta tas ta ong hi boy la da continue bo de kini ba ye he ro le ba ta hun man sen he la hun he man yo boy pas te ye o pas ta we man ye pas phan ta silat cerita ta ong banu silat cerita ta nang la ila da ka arts le ba no da ka arts Kublaya Yublai Would Emrakat Wagani School Home Muslim like Kamjo Where Nado was done the result Omi yung class 12 science kamu de yobi siang kemeni kejing lek bahaya yung ikena yung where pass lut ki where hiju ipor 1 ki ha ke top 10 position yung the science stream hari ni segi la kamjo kemen gay kamu school ni bahawa kini ke art stream ke yang ina dos dang ika yo ke 100% pass buju em chi sin le o feel with le kana nag art stream yang way ikena yang manus nem jan poi gi ke top 10 position dan re siau komen mo blai ho news nem da jubabu ye krekstom yang gi nong ikai krekstom yang gi kena school way Frederick Rinklem Audi Sudam the PCAO the top 10 position yung class 12 arts yung exam go the conduct the Meghalaya Board of School Education the open kami ngam to do wayo the top 10 position and rejo ipor pensiaw kami nga wayo wa Audi Sudam somehow can dingot ki kena yung kuwayale igini exam lib howling 1 gig of first division way haga art stream man ga kawir kubor go baha ye ga one school le o yo ikna the first division way dus nem lib howling ga somehow kundi mo yo the first division way the second division em sdu kat kundi go ikna go yo way gi distinction le yo ai gi subject ku pair ikna yo distinction gi haga english your distinction ki kasi ke education ke geography ke social science ke political science the gnis dem to agas nem go the dwai you blai to how news nem 1 nem Arhausan Arja Arhausan ke school yung daw ko Arhausan nem we gi dwai yung ayo blai news nem hi urawi wo yo result go miet ke art stream to agis nem go dalai ka bod chemi ikna yung inile bahagi class 10 board exam class 12 science board exam way dap energy kmen go kro o news nem wagi kna yung ile bahagi what haka art stream kini yoga wag school yung nangku wa sikma
Ikuble yoro kena yang kelas 10. Kena kelas 10 yang ile dan bahagi aga exam yang ki. Wai MK cispa arpo armut kena kule exam yang i. Wai open kemen yang aga di result yang kelas 10. Entawari wa bon ki first division. Ki cispa arpo armut atun rupang nyaut yo ki first division. Mereka open senyau kemen yang kau principal open tawa hagapor wala selection gi kena yang i. Tang wali phagut gi kena feel gi hagili so subject report selection. Menrai kau principal mem kwa okso iki report selection. Motivate iki yerap iki hagapor chuti. Wai senyau kemen na gitu gi le phagut ar how we would pass it. We do hindi would go fail. We thought do kita go fail. Naga score yang ini. Tawa the good side of the story is 21 out of 30 have passed, rather than the 30 being disqualified in selection. Kasi nga komen ini to encouragement ni gino hikay yang ini. We gajo ka po to encouragement ni gini kana go mem le ba. Nang okre chitom kita du chwa exam. Ni klam ka tu ka ningot ni tigi kana. Ang isa na mo kaya isa kajet besar yang distinction ni. Dewa open temen yang tahu the realization yang kena one go hadin ng result. Bagi jing em kamu man yo kis kiwa minot bagi yo crutch tom ni pure yang ki. Om student kau principal siap komen oleh bagi nong hikai yang ni. Begitu jing crutch tom yo ki woro jisnem le yo ki khai yo so ko bang ni kasi. Dan ya wang sibon and they congratulate ay ginong hikay yung ke class 10 o ke class 12 arts sa sisin nong hikay yung ke class 12 science ya ka jikra chitom gyong ki we kamjo ibay pa yung kita score we kena score hero we. I wish them all the best and I hope that they will set a trend for the juniors to follow in the years to come. Jadi gini ki kentian kejat kuble yoro kena skor yang i, wajib tak yang ini gue skor le, kuda le bahagi di exam. I wish you all the best in life. Boleh cuba ada wan pi, senyap suku ya sam lang ni kejeng kemen yang i kam ke skor, ngakam ke head yang ke skor. Sekian dapat ada jeng sangu yang belai terkirat wada ya rabu, da eu i kejeng kerku hagan ni ke skor yang bagi kena yang i. Kam tam ga hakiru pada wanra ya buram hagani ke sekolah. Da yoluti hi na do dang sedang gini kena upa ja kelas 10 da identify hi yang tu ci leso mut ki wilam tak mut waduna re mut ya kini mut da mut dor ba upa ki cha khat da khat do da yo ai ga ku baro bha wasnya komen bha ne step paromi result ta kini kai warra hi em langi da la jan warra i jauh angin jauh kemat kemen ni mah hadin kendis nem poi di kena yang ijak kemat sangu sekiat yo belai nak minta kan di jengker ku sangu ole ya ke hakiruhi ke kena yang i wa minat ka wa mentok dok ke book knowledge man ka kena ka wa smart ucim bentah ki wi jing ki activities kam tam ki science exhibition ha district level ha state level ada poi ka senyap sui na benta kan di kena ko crash tam senyap le igi begi payang ka ki wa penclur ki wa man ki wa tip obot den ki khan pai ki kena ki wa crack kat ila dap din men te ikan ni wa kan ni gajing kerku blai man go ka jing e man sem ki kena ki wa bot den ni ka hakiru kam tam le kena ha kan ni ka school ha ka district ro ko jangan itu hi kebelah cebon, terus sugi kan di kesini dapat ada cepat. Ke media wa lawan kerpang banwan jengok ya ka school jengi ha ka jing yo ya kan ka result jong ka SSLC bat ka HSLC kerpang namanta ini kun i jengi balawan syakman bat ibala secure ya ibay na ka top 10 bat iba lawan syakmat ngi naga school ngi dap daga jing sungo yepi kum ke media lawan ban ai
jingkaman ban ai men sim lemru ya ini kun bat ya kan ika school kejongi ke Malaysia jarngu bat baar ngadap de sungu ya ublai ubala ayangi ki jingkerku kerdo bala aingi ki kena school ki ba ie ki ba tipsngi bat ki ba duriap ha ki jingpule kejongki ka jing kublai yo blai wala ayangi de ka jing ai jung blai ki bangi la yo ya mungkin ki kena ki ba tipsngi bat ki ba trai shitom na manta ban le pha ki exam jungki ka ba lai nga tap de ki sungu ya ka management hi bro koi kerpang ya kerteng jong i Father Henry warba Father Don Bor kurba Father William ngi ke management ngi pet ngi jingo ya kaneka institution ngi khot ka Don Bosco institution ka bangi ainam hau Saint Dominic Savio jong kaneka school te haka kerteng jong ki ka management nga yang ngabat nga penpau ya kane ka jinsungu ya ka neka achievement ka bangila yo akane ka sngi na ka banta ini imon kenjai singkon ibala secure ha ka top 10 te ha ka kerteng jong ki baro nga yeng hane ban penpau ka jinsungu ya baro ki staff members ki bala mi bala shong than bat ki ba dang tray ta hadu kane ka klepmat te ka jinsungu ya baro kinong ikai ki bala don kti haban penhe pensan ye ni kun jungi ban penyo hadu kane ka kerdan Malaysia jarngu namanta baro kinong ikai ki bala tray shitom me dapat sngi ban yarap namanta ban penpoi syadu kane ka jingjob namanta kan no shisha ni ka school jungi ka dap ka jingkeman hani ka sngi te kentang iwai ngadap da kacing keman ha ka ba ki principal ki barim ki bala trai shitong ru namanta ban penpoi ban yarap ki kena ki bakum kine ha ki snam ki bala lai nilayo ru ya kato katne ki kena ki bawan shikman bat menta ki bangila don ki gap kato katne snam bangi shimlayo ya ki rang ne ya ki position mentap senang pada ngiyok biang sesien kan kadap dekat jingkeman bang ngiyok biang sesien banwan ra ya kanam ko burom na menta kini ki kena namar kalawai ba pernah jong kini ki kena hi te tap dekat jingsungo ibar ki principal ki sister in charge kinong hikai ki kena school bala yo ban one school ha kani school kerpang ngakwa ban mention na menta i Father Carmel Marthong belalong principal haswa bangan shim bangan shim ya kaneka post kejong i bat ngang ngashpeni yathu peni thu yapi bang adang shu shim ya kaneka post mentala shipana shitangi ai nga la join ha u April khatwei tarik mentau u ni benai baladap bat ngala shim na ka post jong i Father Carmel Marthong tingai ku blai i ban ngai ku blai ru ya baro ki baladon kti ha kan ka kam ban penjob ya ban penuawan ra ya kan ka jingjob ha kan school blai shimon ta ki HSLC bagi SSLC bagi HSLC ka HSLC percentage ni yo kendai pun riu pon nyau bat ka HSLC ni yo kendai pau pra poin sao de kini ki ba ngi secure mentau snam ban ngi tips kam ba nang ne shmat din ba ga nuksa ba pha jong ini khun i mon ken jai len singkon bala ai ki nuksa ba pha na menta baro ki khna school Saint Dominic nang ne shmat ngin stress tom ban bot ken nuksa ba pha jong ini i mon ken jai len singkon ban yo ban long ki top 10 school bat kham tam er ban na menta kalau we pernah jo ke imna kasalang hi kilong ye long sem jungi kin sabah ki ba ya Desibun wa ban kerpang phi kham tam kan diga ban yo kan diga kena pagi ko school yo hi ini ko ong hi phi wa ka jinglong yong ka na nang khen made yo ka la school ini ka kena ko ngosnen ko hem bertahawro ka activity ko wan jakhman ki quiz competition state competition ki ni program gue ama posko ka hem benta ko batman ko kam ke leader jong school
Dejui por hapo kelas man kena kawa minat kawa up but kawa biang kata common sense kawa kuli jingketi kawa man very sensible questions kawa yara bikau ku kucakman. But sakawi kejinglong yongka is a sense of determination. Kawa man determined. Onggo ha kelas 10 miss ke position haga top 10 top 20 memyo ko. Tang onggo ha kelas 12 kom yo. But it can tend the onggo la yang kam class teacher MR section ka am section A ka section B ke bi class teacher ba dengan section A the oi ka if you want you can. And she said I will. And she did it. And kata tu kucing kemen ko kro ba man determined. Kalau ada percentage high bahal, there is still scope for improvement. Tangwa, mereka expectation yang kah dia kah, tapi boy ko dapat suka kah top 10. Teman ko kamu kah jeng pencelur yang kah, ini cek mana udah bahal. Ketika itu jeng yang kah, balaman kena akan guru kamu man ko celur ko bah, work activities wan kita keman, kah jaben yang kile man berat bahago dan itu yo kile ya ketika painong kamu kuat ketika jingyo ke yong na pat yong ikina hikai berarti ikina hikai waro bosku but wakado siang kuman I wa kini ikina yong I yang ka berkibi tu ban ada pas le they have confidence in us, they trust us and they depended on us, on our guidance, and we guided them as much as we can and we have tried our level best and we could see the fruit. So we are very happy. Man kemen paham bahwa yo itu so pada kucing cani. Tiba I cenong kundong they have no other means. Only teachers will be there. No tuition facilities, no other guidelines. Only on the teachers and they have faith in us and we did what we could and I think they received what they deserve and that is the fruit of success. That's all. Thank you so much and I wish her all the success in life. In her graduation, she'll do much better. Post-graduation, in all her undertakings, I wish her all the best and I believe, I hope she will always do the best.